pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 28. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Ajdovščina se bosta pomerili ekipi Primorja in vodilne Olimpije. Zmaji seveda ciljajo na to, da bi po tem obračunu imeli kar 12 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Mariborom, ampak jasno, vijolice trenutno zaostajajo za 9 točk, imajo pa tudi tekmo v dobrem. 16. aprila bodo odigrali zaostalo tekmo z Nafto. Nogometaši Primorja pa stojijo zelo udobno na prvenstveni lestvici, imajo 31 točk, 9 več od 9. uvrščene Nafte. V primeru zmage pa bi se zavihteli celo pred Muro na 6. mesto. Poglejmo, kaj se dogajalo v tem 28. krogu. Prav Mura je bila kot prva dejavna včeraj v Lendavi. Varovanci Jožefa Božika pa so slavili kar 4-2. Josip Špoljarič je bil 4 zadetki glavni junak te preizkušnje tega prekmurskega derbija. Tudi nogometaši Kopra pa so z odliko opravili svojo nalogo. Zmagali so Radomljane s 3-1. Raul Floruc je zdaj pripravljen za izvedbo. Velika gneča pred vrati Posavca. Raul Floruc proti bližnji vratnici zatresajo mrežo, tudi zgolj zunanje strani. Ostaja torej pri začetnem rezultatu. Je pa začetek zmajev zelo spodbuden. Raul Floruc, krasno se je znašel Floruc. Levo ima Tama, Aleks Tam prihaja do žoge. Aleks Tam, vratnica! Vratnica Aleksa Tama, potem pa je razčistil Nik Jermol z mišico. Udarec iz kota pa torej za Ajdovce. Matic, Zavnik proti bližnji vratnici, priložnost za Primorje, to da izbijajo zmaji. Pritekal iz ozadja, zdaj pa veliko prostora za zmaje. Aleks Tam, desno ga spremlja Brest. Aleks Tam se je namestil, Brest, Marko Brest ni zadev, Posavec brani. Očitno ni bilo prepovedanega položaja, čeprav je zadišalo po ofsajdu. Raul Floruc je pri žogi, Floruc pred vrata na Tama, Aleks Tam, Posavec brani. Še ena izvrstna reakcija Posavca. Silva na mestu, Jermol pa šum v komunikaciji. Raul Floruc to izkorišča, Floruc mimo desne vratnice Josipa Posavca. Silva, dobra podaja Silve, gol Žorža Silve. Jasno, Posavec je pričakoval, da bo nekdo preusmeril žogo, ampak to se na koncu ni zgodilo in Žorž Silva prihaja do svojega drugega gola v tej sezoni, do tretjega skupno v prvi ligi. Končno si lahko tudi Viktor Sančes oddahne. Številne nevarne situacije pred vrati Posavca, zmaji so kopičili nevarne akcije, no zadeli pa so takrat, ko se je nekako zdelo, da vendarle ni tako nevarno. Zvita podaja Žorža Silve, žoga pa je na koncu končala v mreži Josipa Posavca in še na 11. zaporedni tekmi je kapitulirala obramba Primorja. Takole Žorž Silva, zelo zahtevne so takšne podaje, takšni predložki, ko vratar do zadnjega sklepa, da se bo nekdo dotaknil žoge. Preprosta igra, ampak res zelo učinkovita. Raul Floruc, zdaj pri žogi, krasno Floruc pred vrata, 2-0 vodi Olimpija. Če je Marko Brest pogledal Posavcu skozi prste v prvem polčasu, pa je tokrat žogo nekako vendarle potisnil v mrežo. Olimpija vodi z 2-0 in verjetno so izpuhteli upi Primorja po pozitivnem rezultatu danes. S tem pa je načeto tudi hrepenenje Maribora po prvenstveni zvezdici. Sijajna akcija Raula Floruca, že 10. asistenca zanj v letošnji sezoni. In če ne bo velikanskega zasuka, se bodo nogometaši Olimpije v prestolnico podali s polno bero točk. Marko Brest do 3. gola v letošnji sezoni prve lige, skupno do 9. v tem tekmovanju. Floruc je prišel do žoge, pred seboj je imel Fokca, ki mu je skretno zlahka izmaknil žogo. Brest pa z takšnega položaja seveda ni mogel zapraviti te priložnosti. Haris Dedić ni uspel blokirati tega poizkusa. Zdaj čakamo samo še na to, če bi se morda vključil VAR.
Če že je vprašljiv položaj Floruca, ampak težko je bilo z prvega posnetka karkoli razbrati. To je seveda gol Bresta, ne avtogol Dediča, pa čeprav je kapetan Primorja Agustin Tofo zdaj agresivno skozi sredino igrišča. Raul Floruc ni se spustil v značilen prodor. Floruc za Kojiča, Dino Kojič, Posavec brani. Tirano vesel po prekmurskem derbiju. Raul Floruc proti bližnji vratnici, priložnost in Alejandro Blanco Sanchez. Blanco Sanchez, ali bo našel prostor za strel? Posavec na mestu. Bi napadli še izenačujoči gol. Ostra podaja pred vrata. Dedič pred vrata, priložnost za Primorje. Klemenčič do strela, toda zgrešil je Tilen Klemenčič. George Silva, congratulations for the win. Was it so easy as it seems? No, it's never easy to play on this championship against a difficult team in a difficult pitch. Difficult conditions also because of the wind. I thought in the first half we could score some more goals, but that didn't happen. We scored one. We went to the dressing room and we knew that the second half is going to be difficult against the wind, but the team fought good and we scored more goals. Yeah, you scored the first one. Did you shoot or did you pass? No, I tried to shoot on the goal, so so anyone can touch the ball. But luckily it was in, and it's what is important. I'm also curious about one other thing. Maribor is playing in the evening, but at almost the same time there's a big Portuguese derby on Dragao, Porto Benfica. What will you watch? What is your priority? Right now my priority is here because I want to be champion, as all my teammates. So my focus is here. Of course, we follow always the championship in our country, but today the focus is always in our championship. Thank you very much. Matic Zavnik, verjetno ne gre bežati od tega, da je to bila nekako ena od vaših slabših predstav v tej sezoni. Nekako je Olimpija zatrla vse vaše poskuse napadov. Kaj reči ob takšni preizkušnji? Ja, mislim, vedeli smo, da je Olimpija izjemno kakovostna ekipa. Probali smo se čim boljš pripraviti, mislim, da smo tudi dobro trenirali ta teden, ampak ja, so bili zelo konkretni v obrambi, niso dopuščali dosti prostora in na koncu izkoristili vsako našo napako in nismo mogli dejansko priti do nobene resne priložnosti. Še vedno pa stojite zelo udobno na lestvici, tako da verjetno ni razloga za kakršnokoli paniko. Ja, mislim, trenutno smo dosti udobno, ampak to se hitro obrne, še dosti tekem je do konca sezone, tako da moramo biti skoncentrirani in pripeljati to do konca. Hvala. Mr. Victor Sanchez, congratulations for the fifth consecutive win. From the first whistle you are dominant, so energetic, and probably this is a big step towards the title. Thank you very much. Okay, for us it's a new more game, and now it's 8 to finish, and we go one by one. We said at the beginning to the players, when you want something, you have to go for it, and this is what we are doing, going for it. We came into the game with the mentality that you have to go if you want to win in a very difficult scenario, because this team is doing very good session and they are able to be a dominant team, to create many chances. Recently they beat here Maribor, so we control the game from the first minute till the end. We could score more goals, so very happy and very proud for our players. Because of your aggression, Primorje couldn't develop their specific style. I believe this was the main goal, the main plan. We always try to perform in a good level in the two phases, attack and defense, and also set pieces. So this is the way. When you are able to make that your opponent doesn't show their strengths in attack, that means that your plan for defense is working. We make this good today. Also, we have to adapt to the windy situation that is always difficult in this pitch. Very different two halves, and we were smart to play with the wind on our favor, and also in the second half with the win again. So happy for the players. Also in the face of attack and in the face of set pieces, we perform in a very good level, and for that reason, I think we deserve to take these 3 points. At this moment you have 12 points advantage.
in favor against Maribor. You said many times that you are only focusing on yourself, but right now we are in the last quarter of the tournament, so I'm wondering, will you from now on also keep your fingers crossed for Maribor to drop as many points as possible? We don't cross any finger. We focus in our job. We focus in the things that we can control. The others we expect. Let's see the other results, but we don't have to cross any finger. We have only to be focused in our job. The schedule now is so busy. In few days you will play against Koper. The key is probably to rest well till then. Yeah, of course. Now is the same pattern like always. Now the players that they haven't played, they are doing the work to compensate the lack of loads from today's job. And tomorrow we start the recovery for all the players and to prepare Koper game. That is going to be very tough, of course. And then we will go for the next. Thank you very much. Milan Anđelković, verjetno se lahko nekako strinjava, da ste danes bili vseeno kar daleč oddaljeni od tega, da bi zagrenili življenje Olimpije. Bi lahko govorila tudi o slabem dnevu Primorja? Pa ne moram reči, da je bil slab dan. Olimpija se je pokazala dobra ekipa, čvrsta, tako da ne bi rekel, da smo bili, se pa strinjam z vami, da ni bila glih naša najboljša tekma. Videli ste, da je tekmovalna Olimpija, da zna igrati na rezultat, da so čvrsti v duelih in to se je tudi danes na igrišču videlo. Je bilo zaradi agresivnosti zmajev zelo težko razvijati igro, tako nekako se je zdelo od zgoraj? Ja, malo tudi veter, vse se je malo težilo, ampak tako bili so dosti čvrsti, bili so dosti agresivni. Mislim, da smo parkrat tudi lepo izigrali, ampak premalo smo bili nevarni za njihov gol. Tukaj se pokaže ta pač čvrstina nasprotnika in nimamo kaj, fantom tudi nimam kaj učitati, dali so vse od sebe, gremo dalje. Izkusili ste to kakovost Olimpije, se vam zdi, da sploh lahko Olimpijo še kaj preseneti do konca te sezone? Pa mislim, da imamo izenačeno prvenstvo, mislim, da seveda lahko, druge ekipe so tu dobre. Se je pa pokazalo, da je zelo dobra ekipa, dobro vodena, čvrsta, igrajo na rezultat, tekmovalni so, tako da bomo videli. Mislim, da ni nič zaključenega tako kot gor, kot dol, tako da bomo videli. Zdaj vas čaka že med tednom obračun z Bravom. Kaj lahko do takrat recimo popravite oziroma čemu se lahko posvetite na treningih? Ja, posvetimo se predvsem temu, da se dobro spočijemo, da si spočijemo glave, da gremo proti Bravu ostro v tekmo in da probamo igrati naš nogomet. Predvsem moramo biti bolj v zaključku, bolj ostri, bolj napadalni. Hvala.